Nabon chawin Palm Sunday chibai kahin pisu kevin Christian ta san cha te ho zo se montina zo se ipakai Jesu Christa minin avelin chibai kahin bolso kevin hi tuni khon Palm Sunday ai to hlona hin Jesu lopita Jerusalem alu chungchanga tuni kho hi inakya ulim diu hintin i Bible text uwa isim do dingwin mau bung som lakhat chang sagi akona chang som le chang khat chan mau bung som lakhat chang sagi akona chang som lakhat chan Jesu Christa Jerusalema alu na hin het thim lawa ho poimo tampi awmin hi hijichu Jerusalem alu na khon mi ho chon theu bo achoyun ho sana asamun pun aphaun chule Jesu sangan chung atowin hi hijilaya kimin pha ho hi tuni khwa achom lama akiman dan le ipija akimang ham ti ina sei di oi hiji thupi a ilut masang uwa het dia poimo khat chu mi tampin Palm Sunday imang uvin chule Palm Sunday ni kho hi Jesun ho ina thilki zu ho ale thang ai lo le asu set ni khodanin jok igel jive nei hi chi ji a hi Palm Sunday le Good Friday ki ka thilsu ai lo le ni kho chi dan ho hi new khat iga sei di win jong te aumin i topic wa ilut masang ven Palm Sunday tuni kho hi Jesun ho in asu thing ni kho hilawai mi tampin wang Jesun ho in asu thing ni kho danin igel jive nei ama wang Jerusalem a alu ni kho ahi tuni hi Sunday ahin jing ni kho Monday honglong ding ai hi chi Monday ni kho hi Jesun ho in asu thing ni kho zo ai tuni Sunday ni kho hi ho in asu thing ni kho hilaw Monday ni kho zo ahi ho in ki su thing ni kho chu Sunday ahi pon aji chu Jesu Christa hi Bethany akona hi pansa Jerusalem ai gachi ji ai hi chi Bethany le Jerusalem hi kilometer ni hovela ki gamlat be ai hi chi a chu Jesu hi Sunday ti chu tu ni nilha langa hi Bethany a hi kinung le a azingka Monday hi chini khwa hi Jerusalem a hunga ho in a hong su thingai Monday nilha langa hi Bethany a kinung le kina Tuesday ni khwa hi Jerusalem a hung kirai hi chi Tuesday ni khwa hi Pharisees hole Sadducees ho to aginil ni kho chu ai Jesun John the Baptist chu pathina konham mehima konham tia thu ado ni kho chu ai achom lama seidinga aile Tuesday ni la chu Bethany kho ai kinung le kit aziung Wednesday ni kho ai hung kit Jerusalem hichi Jesun Wednesday ni kho ai hin Jerusalem ahunga hin hichi ni kho hi anato athil bol akya seipon ama wang numei khanin Jesu ke nga thau anu ni kho chu ahi tiloi aumin he chu numei nu hi Mary ahi tiloi jong aumin ahi aile Wednesday ni la chu Bethany kho ahi kinung le ki azing Thursday ni kho ahi Jerusalem hung ki he chi Jerusalem ahunga he chi ni kho hi nila langa seizuite to pakai anzon abol ni kho chu ahi hichini zana Bethany a kinung le talo Jerusalem khupi a chu genthe athu pan ai ta ni hichini zana kona hi pakai anzon abol chai wa Getsemani hon sunga asei zuite apuya tauna agaman ni zan chu ai phacham kha jawa sipai hon Jesu ahongmat wa Caiaphas le ana thim pukoma apuiwa azeb khuwa ake wai aile Friday
Hichi Thursday ni zana chu Jesu azep khowa kewa Friday ni jing ka ahi leng Herod le Pilat koma achung thu atanova sun lama hi cross chunga hiat beu nilha lang nilum masanga cross a chu ala hlawa thana chu avui ohi Aremia thia Joseph lamkaina a hichi chu ana bol ohi aile Saturday hichi ni kho hi Jesu hlana akivui acham ni kho ahi akit le Sunday hichi Sunday ni kho hi Jesu hlana akivui ni thum hlin ya hlana ko na athodo ni kho ahi hichi chu Easter Sunday ti a he oi hi cheng hi tuni Palm Sunday le Good Friday alawale Easter Sunday ka sunga Jesu hin khu aman dan le ni khu dan ho hi topinga ilut masangwa iga sei chit oi a he khala ni omita hello hodinga chu thilpoi mota a hi ja chu in ta lang o hin tin tuni thupi wa na lu ro tin tuni kha hin poi nga tabang ina sei di oi akhat na Palm Sunday to dol ana sei o hiten hichi Palm Sunday hi ipi ki sei na ham Palm kiti hi ipi ki sei na ham ti mi tampin khelo oi ai wanga chu Palm Sunday ki mangmang jing kom hichi Palm kiti hi thingphung min a hin hichi thingphun chun ado anejin ado ho chu asawin angat zit zene akiti na hin hichi ado chu gal zo ho adia leng a hi lo le sipai lamkai hon gal azo pha lew agal zo na ve sa na he kipizi ana ki mangji thing do kha a hi tin scholar son asai we ni hichi thingphung hi gamsa ai lo wale munsa hichi hot weather ai lo le nel di gamla a hin ake nomin chule weddinga jong hin ana chu green color eng set jing thingdo hoita khat jong a hi akiti nei hichi tabanga thingdo le thingna hoita le thugil nei ta anaki mangji thingdo chu Jesu Christa lopi ta Jerusalem alu chun mi pin hichi thingdo chu agoholwin ana dom ovin lampi in a phawin ana lam to veti hi Bible le Jews te thu simachon akizi su ke nei hichi Palm thingphung hi Israel te dinga thingphung poimo ta le mancha poimo ta a hi jong akitin Israel te dinga hichi thingphung hin versa na aneyin hichin versa chu ga so na le ningthin na a hi lo le pilhin na ti na hi Palm thinga ai lo le thingphung hi Mesopotamia gama hi mi ten alei anabolwin hichi aga chu khin sona jong anei veti akese nei hichi Palm thinga hi tuni chana hin Israel ten alei abolwin aga ho jong akezo uvin kin sonan jong nei uvin scientist on Palm thingphung hi kum sang ni chan a hingthe ati veni kitep na luya chun Palm thingphung kiti hin na sata in anasai nei adin thildang mai jin jong anasai pon ta san cha te to pathin mi te to te kanan jong api nahi adin sam chun midi chu Palm thingphung bangin anove tin sam number som ko le ni chang som le ni achan akise nei chuteng ta le hichi Palm hi iti akona Palm Sunday hungkiman panham ti hi ga sei kit lew hen Palm Sunday hi Passion Sunday tin jong again Christian Jesu Christa ta san cha te chun hichini kho hi Easter Sunday masanga Sunday ai lo le chol do ni ai lo le thokit ni kho ki mangji hichi aman lo naw aji pen ta chu Jesu Christa Jerusalem lo pi ta alu ni kho he jing na dinga ki mang hin hichi Palm Sunday hi Jesu Christa aki het be na ding mun azut lut hapta ai tai tin jong asai be nei Palm Sunday ta san cha ten iman ohi 4th century AD laya chon officer ta in anaki mang pane tin thusim chun akisein chule le khabu ti chu the pilgrims of Ethiopia chon hitin anasune nei Christian ten Jerusalem ma pakai lo pi ta alut chu a het jing ji ubin Jerusalem chun achi thanom ve tin jong anasein chule le khabu Bobbio Sacramentary le khabu achon kumzabi gate layan kumzabi gate lai velin Palm Sunday chu
Jesu Christa lopi ta Jerusalem alut melchi na le het jing na ding in thumlam gam kai ten jong anaki mange tin azi wen ai ai le hi chi koi hon pam Sunday ai man pat ai dam ti ga vekit lew hen hobung in chamhlat na 4th century a ahin mu wa ko na Jerusalem a ta san cha te hon ahin man pat oi ti achom lama ise nom ve hobung le sa khuwa phata ahung ki man pat na hi evet na le hin Italy sa lang gamkai Bay of Babio ki timona hungki man panin jong akesin chujong le ngai dan chom khat kit chu pam Sunday hi Frankis ki ti lengama ko na hungki pan hi din jong akesin ei abanin ipiza pam Sunday hi ki mang ahidem azi chu hitini kho hi pakai dinga thingpel lampi azot patnani kho jong ahitin pakai chung chang khol gilna nei ho chon asei su ke bene chole chini khoi hapta thing ti chu holivik kipa ni kho ti in Christian maso chon ana gel kho leun kumsunga ni kho poimo pen hol ajong ana koi bene chole pam Sunday kitip na loi su bolit na khat jong ahi tin jong akesain he chini kho a Jesu sangan chunga towa Jerusalem a lopi ta leng hi na puma alu dingi thutha aipon Jesu leise na ahung pin kumzalile som nga le zanga homa sanga thimgau Zakaria kama anaki sei masa ai tani ichelaya Bible asei chu vo Zion chano hachang pan ki pa thano min Jerusalem chano holhang samin ven naleng pan hinga hunge galzwa min thang ta ahunga chu ama bo hi lungnem tain sangan chung khana hong tovin sangan no alagol khat chunga aung to beti Zakaria thimgau le khabu akimoi choteng ta le anina a ina sei no mo chu poini na dinga sangan chung chang thu do le ga sei kit lewa sangan hi Bible a hin veltam ta ve akimon example a internet Bible reference dung zuin New International Version NIV ajun sangan kiti hi zakhat le somli le ni ve akimon hi New American Version hichi le khabu ajun hichi Bible ajun 140 ve akimon King James Version choteng ta le New King James Version le 21st King James Version ha ajun 430 to 445 ki ka hi sangan chungchang min pha in aumen hi hichi chun gan chala a ki min pha loi la khat jong a hi ti the ai wang mi tam ta din sangani gan cha Bible ki min pha khat hin Bible jong akimen pha etia ki chai sa jeng aban het bedding jong gel lo ane he mai maya ki chai sa jing mi tam ta yum diu ta san au meni ai la sangan chungchang hi het chit chani athupi na le pam Sunday ni khwa pa kai Jesu Christa Jerusalem lopi ta lut na aman hi simte la pat pathin anagun sa hi tai ti mu thein au meni e che sangan hi itabangan cha ham ti ga se oite Britannica website ya article khana chon asaina sangan hi sakol zat khat hin chole African gama gam sangan chilha akon hungki sep da memte wa thei gan cha khat hung hi a hi tin jong asai nei chole amana sei bena chon sangan ho hi athang pin asan dan jong fit li fit nga chan aphajowe tin jong akesein agi dan hoi kezi zani le som nga jong aphajowin ain la sangan jong hi aum nagam pu in alit dan agi dan le arong akalar ho akibang di poni agam pu in jong agam din munin jong apu thove sangan hi sakol holes hola ajong za kharin ai wangin sangan hi all ta about cha hi in sakol banga gang ta cha theilo ai wangin thilpu la main hat ta sakol banga hi thilpu le ai la wale thilho na to na ho thilpu le jang khai na ho a hi mihimte pule ho puwa hi ki mang thei chule sakol sanga jong man hlom zo me ma dinga jong ki wop pi nom zo a hi na bana lam sau chi thei chule gil kil wa lo dang cha loi lo gan cha a hi ze a hian adin nel di dizat ti ho dizat gam la dizat gam hol a khon sakol sangin gal sat na ti lovin adang sa hin a ha ki man zo adanin jong Bible in jong akimo in velsana din Genesis bungsom ni le ni lang chu ivet le
chuti a hi le tin Abraham chu jingpi ta na thovin asangan akigonen chule golango mini akepuin pumgo thilto govam na dinga chun thinglom e goisan akepuin akepanin pathin asei pi na mun chu azone nei ti Genesis bung somni lani changthum langa kimoi aila a point thum na dinga isei nom chu hosana Jerusalem khopia Jesu agalu na chun mi te on hosana atin anasam bini hechi hosana hi ipi ke sei na ham ti hi ka veket lewan hosana kiti hi aramit pau alo vale aramai pau in hosana ho spelling ki banglo hu chu khari HOSANA hiza khari HOSA chateng ta le hicha chu gap akoi ba NA ati oi hosana ati ri dance yo pa cho hosana yo paun ti daute yo an tu ai man pem cho hosana kiti hin aramai te chon hosana ati du da nai hichi chu hu da in ai lo le hu hingo ti nai hichi aramit pau hi Jesu Christa phala ya ki thop pau kha jong na hin chule scholar so chun Jesu Christa jong hi aramit pau in ana pau ji ati bin hi chule great pau wa chun hosana akiti hichi chu tun hu hingin alo le tu hin hu hingin ti nai Hebrew thu changa chun Hosia alo wale Hosiana akitin hichi chu thu chang ni ke gom khomen hichi chu jasa le na ai Hebrew pawa jasa kiti chu hu do ai lo le that do ti na hin Hebrew pawa na chu pi do ai lo le ki pi do abe sa kit nai kitip na loya chun hosana thu chang hi ki thopi na ngai chat na pau dan in jong akelangin ahin gospel chun hosana thu chang hi wa choina choya na dan in jong akimang kinin adin hosana thu chang hi hu hing puja bol vet sa na jong ahi akitin hi zudate thu sima wang chun hosana thu chang hi tauna wa choina le ja bol na vet sa na jong anaman ji oi tin akiseni chule hi chi hi iti phal le hosana thu chang hi ki mang theyam ti hi ga sei lewan ta salama seiding mi khut noya Israel te ai lo le judate chun a khop le ove ti jong yesu okay nei amo thu sima chun mi khut noiza ata naw atam le nei hesi ata naw ho chu a khop le ovin ta salamin kai text pi le mi ding na to achim ovin chule mi khut noya uma mi lung hol jong achim le ve tin akimoni hesi ji chun judate thu sim chu sim le hesi mi ho khut noya a naw do dal hon gal ahin zo teng lew hesi thu chang hi asam ji ve ti bai chakena het diwa poimoi gal zona tingal hichi ki samji ti chu het diwi poimon hi aile a point lina abana achal oitin a point lina ese nom hi hichini kha chu theu bo ho alwa lusuna pam thingo ake chaiwe ti chu emoi eji pam thing alwa lusuna thing hi akeman na hi mi tampin jong het lo dio kata sanin eji pam thing akeman na tampi la hin ku tabang hi ga seinom iga seinom bin akhat na pam thing hi hoilipun ho sim na jong kimang ji hi chating tal ani na dinga chon don khom the arak ho sim na jong amang jiwin athum na tho ho fencing ho kai na ajong hi kimang ji chating tal pocha ho ang ki sim ji phe ho hi cho ang ki sim thei songong sang ho in jong ana nei the chini sugal sim na jong kimang chating ta kholjin thachol ho lam to na jang kimang ji ai chale Israel ten kalchu kul le lambu ko aman ting o jong le hi chi kimang ji ai aji chu pathenin Israel te Egypt gama ko na ahin pui do wa kanan gama achol do sa naw het jing na dinga chu kalchu kul le lambu ko re anapi na ba no wa amon jong hi chini khoting lusuna alowa le pam thing do choya ho in hi anavel ji wai he chu su a ko na pathenin ahu do naw le a kholjin nawa ko na achol dam so ahi dan hi het na dinga pam thingi ana choi ji oi ti isu mel lo David ekitim ne anga na la poi nga na sei no mu chu Jesu lo pi ta Jerusalem alur hi Calvary zone hi ka so pete ho chi lainat ta khare Palm Sunday ni kho a Jesu kilim na le Good Friday ni kho thil so ki ma re aji chu Jesu hi iti sei ding ham
rum vai pu na ko na Israel te ta sale ho cham hlat sa ding Messiah a agialo anahin hinla agialo ta sa leng pa chu a hi lo zi chun ho sana samhoma man Friday ni khon thadin kholang ana sam ki ne Jews te ding a hechikal chut kur hi kut la azong athupi loi alo theilawa ani te ju ni kho khat a hin tradition in asei danin chopet ta chu kut mangding hung ho puma mihing 15 to 20 lakhs ki khom min ana sei nei heji phat lai ta hi jesun lengle pathin a hi na vet sa na dinga alen hite ding yang ta san omin aje chu rom thanei na noya a naw asotan agim nawa ko na hu do ding leng angai cha le oi hi ja chu hosana lungsen in tu nei hu hingun ti thu changi asa oi heji tu changi judas makabis le aloi hon Jerusalem avela ahu do December 14 164 BC ni khaso anasa utho cheng ai ni pam sunday ni khochon Jerusalem khopia kizo na thupi ta mun ni ahin anomi nei solama kona jesu sangan chunga towin olive mola konin Jerusalem ahong lo ni nei langkhana thumlama konin Rome governor Pontius Pilate le asipai ho alal na zo sipomet ahong lo ni nei solama kona hong leng jisu chun chamna hin po ahi hinla thumlama ko na hong leng pilat chun athane na aji toy ama ho Jerusalem kulpi nga tu dinga hong ahi wang ovin chuni khwa jesu lopi ta Jerusalem lut amu ova mi pi lopi ta alemu chu makabi so banga rom vai pu na dodinga anagialo ahi tane eja cho jesu le asei jui ho chu amo na diule matna na diu hola rom vai pu ho chu kisalal gun set ahi ta beni inla pathin to go na jesu thia vanoi pumpi ahu do ding sa guilhun na pangzo ai tabin pitalen pathin na hen masana agon to sa dong zuya hechi jesu pi da chun nahon dan nei lo te khutna thingpela na hian be on na that tawi anati nei jesun mem chapa chanding pathin lekha ba kisun banga so te ding ahin inla mem chapa mat sa na dia man cha pangpa chu o he adana e ama cho pina pinglo hile ama dinga phajota dinga ati aila tuni khwa achaina viverso alo hobung mi te ho kasainom iseinom su tuni galo hite so pete ho nisya in len ka ading loi ni ine jingve lengji sui zui wa adi boloi la ipan diu ha ai lo le leng pila zuya thanei na jida eima dei dei ibol diu ham iklen di oi jesu Jerusalem alu ni kho a ana sang thei lo hel ho chuda ho lam kai thempu pi pui ho le dan tu sun ho a hi nai tunia jong ami ten apai mangsa chidang namdang e ho dinga a hin na hin pia athisana e sop thing pau ipakai Jesu Christa in chon sit lung hei dinga ilung sunga lut doma e ko jing lai wa hi he thim lova ilam kai na le e ma hi na kil sa ta le ama ahong ding hepalo hela ina umna lai ham ti igyal doi Jesu ami tela cham na gal javin alu ne ahin la ven alam to ding dol hon kui a hi ana he pove nang la ke jong Jesu Jerusalem holam kai ho banga ahong ding leng Jesu hi ahong na ding hepalo hel leng na tong ka hi tia ikisa agima ama hong ting la kui a hi e het phat lo ding hi edam sunga leng na tong hi na adingin wang set nge yin te o henge tunin lengki set ponte ain eo context a seidin hobung sunga lam kai hi na society sung in sung zalang hin khwa ta sale lagaw lama mo pona zat chom inei ho hi ke seina hi juda ho lam kai ho le thim po le adang mi phavet min Jesu alyang pa ana san nom lo ana welcome lo bang wai ehon tunia Jesu welcome e bol lo le ada pen hi dewi tunin Jerusalem khopi chanin Jesu ki lam to hi jong le ilung thema Jesu lam to ding welcome ama adia in kho ki phal thing jing din hobung mi te ho ekitim nom bin hi pathinin athu isei do anawa pathei ebo pi chi taw han amen